Vasiću, šta konkretno znači ovo u praksi, ova uskraćena komunikacija sa pravnim savjetnicima i da li i kako uspevate da mu pomognete u odbrani trenutno sada? To praktično znači da je Vojislav sam u Haškom tribunalu, sam što se tiče predmeta nema pomoć pravnih savjetnika, jer kada nema privilegovane komunikacije, onda iluzorno da pričamo o lepom vremenu i o košavi u Beogradu. Za njega je najvažnija ta komunikacija povodom predmeta. Doduše, onaj glavni predmet, a samo da vas podsjetim, da li neko uopšte zna zbog čega je Vojislav Šešelj danas u Haškom tribunalu. Sjetimo se da je optužen za najteže ratne zločine, međutim, taj postupak nikako da završe, evo ga traje 9 godina, a u međuvremenu imali smo 3 ekspeditivna postupka za nepoštovanje suda. To je izmišljotina Haškog tribunala, to nigde na svetu ne postoji. A ovaj treći postupak, danas u 3 imamo ponovno prvo pojavljivanje. Radi se o trećoj toj in loco optužnici. To je u stvari postupak gde sudije tuže i sude Vojislavu Šešelju. A pronalaze nekog advokata da bude prijatelj suda koji bi bio na strani tužilaštva. Smetaju im knjige Vojislava Šešelja, naslovi knjiga. U stvari njima smeta odbrana Vojislava Šešelja. I ovi postupci za nepoštovanje suda, imali su verovatno vaši gledalci prilike da čuju, Vojislav Šešelj je prekršio neki nalog i tako dalje i tako dalje. Oni u suštini predstavljaju zastrašivanje. Oni žele da slome Vojislava Šešelja i da kažu da on mora da poštuje sudije, jer ukoliko ne poštuje sudije, onda ima strahopoštovanje koje se uspostavlja ovakvim presudama gdje se kažnjava čovjek za odbranu. Njemu se sudi zato što se brani. Oni su zamislili suđenje Vojislavu Šešelju da se on ne brani. Zato je i 4 godine bila ona borba da Vojislav Šešelj dobije pravo da se sam brani. Kad smo kod ovog trećeg postupka koji je pokrenut, kako očekujete da će taj proces teći i kakve su prognoze kada će se završiti? Evo, čuli smo vašeg kolegu Borisa Aleksića da on prognozira da će to biti za nekih 5 do 6 meseci. Ma nezahvalno je prognozirati kad je u pitanju Haški tribunal, znate, jer oni se ne pridržavaju ničega. Oni se ne pridržavaju ni međunarodnih standarda, ne pridržavaju se ni onih ni svog pravilnika o postupku i dokazima, niti statuta, tako da je licitacija sa datumima nezahvalna. A šta treba očekivati u ovom trećem postupku? Danas se Vojislav Šešelj prvi put pojavljuje, međutim, on je pre nekoliko dana, pošto mu je ukinuta privilegovana komunikacija, skrenuo pažnju Haškom tribunalu da dovodi se u pitanje uopšte šta on treba da radi. Da li on ima uopšte elementarnih mogućnosti da se brani i da učestvuje dalje u postupku. I rekao im je da ne mogu računati na njega u ovom postupku dok mu se ne vrati privilegovana komunikacija. Oni žele i ovaj postupak da završe što ekspeditivnije, ali njihova glavna želja jeste da Vojislav Šešelj što duže bude u pritvoru. Očigledno da je njima cilj da ovaj izborni ciklus protekne u Srbiji bez Vojislava Šešelja na slobodi, jer su zakazali za 5. mart 2012. godine datum kada treba Vojislav da iznese završnu reč, tužilaštvo treba da iznese završnu reč i dali su po 10 sati da obrazlože tu svoju završnu reč, kako Vojislav, tako i tužilaštvo. Naprosto, oni ne kriju. Njihov je cilj da što duže drže Vojislava Šešelja, zato što je najveći protivnik samoubilačkog puta Srbije prema NATO paktu i Evropskoj uniji. Vratit ćemo se na temu izbora i onda prolongiranog ostanka dr. Vojislava Šešelja u Hagu upravo iz tih razloga. Međutim, evo, dr. Vojislav Šešelj pre nekoliko dana osuđen je na 18 meseci zatvora, kao što ste rekli, zbog nepoštovanja suda u ovom drugom postupku, zbog objavljivanja informacija o identitetu zaštićenih svedoka i da li će u tom smislu dr. Vojislav Šešelj uložiti žalbu? On je rekao da se neće izjašnjavati upravo zbog ove uskraćene komunikacije. Da li će biti žalbe, to zavisi pre svega od Vojislava Šešelja. Ali taj drugi postupak je verovatno za Guinnessovu knjigu rekorda. Svedoci su dali izjave, obavestili javnost da ne žele da budu svedoci tužilaštva. Neki su se zaprepastili da uopšte neko računa na njih da budu svedoci tužilaštva. A onda smo imali situaciju da su oni kao svedoci odbrane u ovom drugom postupku u sudnici tražili dozvolu od sudija da se pozdrave i poljube sa Vojislavom Šešeljem. I sad se postavlja pitanje koga u stvari oni štite u ovom postupku. Da li svedoke ili šta drugo? I onda smo vidjeli da u stvari oni štite svoje toge
i svoj autoritet koji treba da bude neprikosnoven. Pazite, to nije zabeleženo u istoriji. Oni praktično šalju poruku da nemate vi pravo žalbe na ono što mi odlučimo. Oni su nepogrešivi, oni su tu kao neki apostoli. Stavili one crne troge sa onim crvenim mašnicama i misle da iz njih izlaze i međunarodni standard, izlazi pravda, izlazi sve. A mi svi znamo najbolje valjda šta je Haški tribunal. To je jedna antisrpska giljotina zadužena da se sudi Srbima, da se ne bi utvrdila istina, da ne bi izašla istina da je bivšu SFRJ rasturila Evropska unija, NATO, Pakt, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija. A da se vratimo kratko na ovu meru nadzora koja je uvedena, na osnovu čega je, evo, prema vašem mišljenju, sudski sekretar, odnosno tribunal, odlučio da se ova mera nadzora uvede i to su saopštili 28. oktobra. Kako se zapravo došlo do podataka da je ta komunikacija zloupotrebljena? Pa to je vrlo smešna odluka, vidite. Prvo, ona je kontradiktorna, ona zalazi u pitanje mentalnog stanja autora tog pisma, to je zamenik sekretara. Oni su u tom pismu naveli da nadziru neprivilegovane komunikacije Vojislava Šešelja. To je ono što može da pozove telefonom. Gdje ne sme da priča o predmetu. Može da pozove porodicu, može da pozove prijatelje, može da pozove stranačke funkcionere, pošto je Vojislav Šešelj predsjednik Srpske radikalne stranke u kontinuitetu, uvek je bio. I on vodi Srpsku radikalnu stranku. Ali ne sme da se priča o predmetu. Ova druga komunikacija, privilegovana, ona je rezervisana za razgovore o predmetu. I tu komunikaciju oni ne smeju da slušaju, ne smeju da snimaju. Međutim, oni snimaju jedno i drugo. I sad su oni došli navodno do zaključka da mogu da pretpostave, znači oni su zaključili da mogu da pretpostave da se na internet sajtu Vojislava Šešelja objavljuju neki podaci koji su obuhvaćeni nalogom pretresnog veća da ne smeju da se obelodane javnosti, te mu se zbog toga na mjesec dana zabranjuje privilegovana komunikacija. Ali ovo nije prvi put sa zabranom komunikacije. Decembra 2003. godine Vojislav Šešelj je na po mjesec dana imao u kontinuitetu 7 mjeseci zabranu komunikacije sa spoljnim svetom. U to vreme nije imao privilegovanu komunikaciju, jer mu pravni savjetnici nisu registrovani. Znači 7 mjeseci. Pa 2006. godine 2 mjeseca su bile zabranjene sve moguće komunikacije zbog toga što je neko zaključio da je možda Vojislav Šešelj dao supruzi spisak sa 8 imena zaštićenih svedoka. Da bi se posle 15 dana, pošto je istekla ta mera, desila situacija da onaj sudija Ori kaže da je to nemoguća konstrukcija jer Vojislavu Šešelju nije obelodanjeno ni jedno ime. Možete zamisliti čime se oni sve služe. I sad kažu, treba da se uskrati ta komunikacija da bi se zaštitio integritet postupaka koji se vode u Haškom tribunalu, da bi se uspostavilo poštovanje suda. Znate, oni vole te floskule da stavljaju, jednostavno parole. Kada bi analizirali njihove parole na 15 dana koje menjaju, jedna lepa humoristička serija bi mogla da ispadne. Sad u ovom kontekstu nameće se pitanje da li će presude po optužnicama za nepoštovanje suda zapravo produžiti njegov ostanak u Hagu. U tom smislu koliko je Hag bio jasan, nekako je utisak da je ostavljeno prostora za nedoumice ili će prosto dr. Vojislav Šešelj te kazne, zapravo da je te kazne odslužio ovim 9-godišnjim boravkom. Kakva je situacija tu? Pa vidite, kada su izrekli prvu presudu za nepoštovanje suda i 15 mjeseci zatvora, što je bilo zaprepašćenje za sve, jer do sada se nikada nije desilo da se dobije više od 3 ili 4 mjeseca. Ali to su nepoštovanja ili objavljivanje identiteta zaštićenih svedoka po 25 na internetu i tako dalje. Pojavio se prvo jedan veliki problem. Tražili su tumačenje šta znači ta kazna. Da li se ta kazna uračunava u postojeći pritvor i kad se stupa na izdržavanje te kazne. I onda su veliki genijalci većali u Haškom tribunalu da zaključe od kad. Onda je bilo problematično od kad je on u pritvoru. Oni kažu on je u pritvoru po glavnom predmetu. Nije on u pritvoru po postupcima za nepoštovanje suda. A vode se postupci za nepoštovanje suda. A sad su genijalno doneli odluku, jedinstvena kazna koja se paralelno istovremeno izdržava sa prethodno izrečenom kaznom. Sad to niko živi ne može da shvati o čemu se radi.
Da li će posle ovih 15 meseci još 3 meseca? Da li će od današnjeg dana 18 meseci? Jednostavno oni prave inovacije i u pogledu izricanja jedinstvene kazne ili izricanja kazne za više, kako bi se to u pravu reklo, krivičnih dela. Ali ovo nije krivično delo. Nepoštovanje suda ne postoji kao krivično delo. Ovdje je otvorena mnogo veća tema nego što stoji u ovim presudama. Da li zaštita svedoka i zaštita njegovog identiteta može da postoji i kada taj svedok završi svedočenje u Haškom tribunalu? Ovdje imate 90% tih ljudi koje oni pominju kao svedoke, koji ne znaju da su svedoci tužilaštva, a što se tiče onog prvog postupka, ta 3 svedoka navodno, oni nisu ni znali da postoji knjiga. Ovdje zaštitne mere nisu u funkciji zaštite svedoka, nego su u funkciji zaštite neprikosnovenosti sudija. Jer se oni samo formalno pravno pozivaju imamo nalog gde smo nešto zabranili. Vi ste svesno ili nesvesno prekršili taj nalog. To je neverovatno što se dešava. Ali Vojislav Šešelj, sad možemo jasno da kažemo, on se nalazi u postupku torture u Haškom tribunalu. Ovo nije krivični postupak. Ovo je postupak torture jer ne postoji jedan predmet na kugli zemaljskoj gdje je toliko prekršeno procesnih i ljudskih prava jednog optuženika koji jednostavno... Evo sad smo tek došli na polovinu prvostepenog postupka. Upravo kad smo kod toga, poslednja informacija koja stižu putem medija jeste da lidera Srpske radikalne stranke u Srbiji možemo očekivati u 2013. godini, iako ste rekli da je vrlo nezahvalno davati prognoze kada su postupci u Hagu u pitanju. Također ima nekih prognoza da je moguće očekivati da će se u sledećih godinu dana, da će zapravo u tom periodu biti doneta presuda i u prvostepenom i u drugostepenom postupku. Koliko je to realno? Pa to su sve nagađanja, kao što vi kažete. Međutim, ono što očigledno Haški tribunal, od čega Haški tribunal neće da odstupi, to je nešto što je on već 2 godine najavljivao Savetu bezbednosti, jer i tužilaštvo i sudski deo svake godine 2 puta podnose izveštaj Savetu bezbednosti. U junu i u decembru mesecu. Oni su prošle godine dali jednu prognozu kako da okončaju svoj rad. Imaju neku svoju strategiju okončanja rada Haškog tribunala. Pa je onda bilo 2008. posljednja godina, pa 2010. posljednja godina, pa 2012. godina kao posljednja godina, zatvara se Haški tribunal i tako dalje i tako dalje. U posljednjem izveštaju oni su naveli da očekuju da se suđenje Vojislavu Šešelju završi 2012. godine. Znači, u posljednjem izveštaju su to naveli. Mada smo mi postavili pitanje na osnovu kojih parametara su oni tako precizno izračunali kad može da se završi suđenje, s obzirom da prema rezultatima dokaznog postupka, ja moram da vam skrenem pažnju da su dokazi tužilaštva praktično završeni još decembra 2008. godine. Znači, zaključno sa decembrom 2008. godine saslušano je 62 svedoka tužilaštva. U toku 2009. 9 svedoka suda i u toku 2010. godine 9 svedoka suda. To znači da to moglo se završi sve već do januara ili februara 2009. godine. Ali ne. Oni su odlučili da pokrenu postupak za nepoštovanje suda, iako su knjigu dobili 2,5 godine pre toga. Onda imamo sad svojevrsni spor u samom sudskom veću. Niste imali prilike da čitate izdvojeno mišljenje sudije Antonetija, gde on optužuje tužilaštvo, sekretarijat i svoje kolege sudije. Gde on otvoreno priča da je 2007. godine preuzeo ovaj predmet da pomogne Haškom tribunalu da izađe iz ćorsokaka u koju su upali u predmetu protiv Vojislava Šešelja. Pa onda optužuje svoje kolege sudije što su 2009. godine doneli odluku o prekidu postupka. Kaže, to je bila velika greška. Pa optužuje tužilaštvo što izmišljaju postupke, što izjavljuju neke žalbe ili podnose neke besmislene zahteve. I imali ste pre 10-ak dana izjavu Bramerca gdje kaže da suđenje Vojislavu Šešelju traje dugo, vrlo dugo, predugo i dovodi se u pitanje da li to odgovara standardima, da li to predstavlja međunarodnu pravdu. Znači, u predmetu protiv Vojislava Šešelja je sve jasno, ali i dalje postoji ona rečenica od 17. februara 2003. što je Karla Del Ponte napisala u svojoj knjizi, kada je Zoran Đinđić rekao vodite ga i ne vraćajte ga više.
jer Srbija neće ići u Evropsku uniju ukoliko Vojislav Šešelj na slobodi, ukoliko bude izabran za predsjednika. I Vojislav Šešelj u stvari deli sudbinu Republike Srbije. Tamo kao pojedinac, a ovdje mi svi kao kolektivitet. Sad izbori, iako nisu raspisani, oni su najavljeni i rekli ste da će to biti također razlog zbog čega će na neki način dr. Vojislav Šešelj biti zadržan u Hagu. Šta bi značio povratak lidera radikala ukoliko se realizuje ove prognoze da će doći u Srbiju 2013. godinu? Šta bi značio njegov povratak na političku scenu onako kakva je ona sada? Pa značilo bi da 80% građana koji su protiv ovog samoubilačkog puta Republike Srbije prema Evropskoj uniji jednostavno pokloni povjerenje Vojislavu Šešelju i Srpskoj radikalnoj stranci. Ljudi ne shvataju, na sljedećim izborima, bez obzira kada oni budu bili, centralno pitanje će biti da li će Srbija da postoji ili neće da postoji. Ja sam siguran da građani Republike Srbije vole Srbiju i da žele da Srbija postoji. I da neće pokloniti povjerenje proevropskim i pro-NATO strankama. A sve su one pro-NATO i pro-evropske osim Srpske radikalne stranke. Situacija je potpuno jasna. Znači, mi sljedeće godine, kada budu izbori, imat ćemo referendum. Mi samo trebamo ljude da podsjećamo na ovu 11-godišnju borbu Srpske radikalne stranke protiv ovakvog samoubilačkog puta prema Evropskoj uniji, gdje se danas proevropske stranke hvale, moramo da ispunimo zahteve iz Brisela. A građani kažu, pa mi nemamo da jedemo. Kaže, sačekajte malo, samo da ispunimo zahteve Brisela. Pa nemamo gdje da radimo. Sačekajte malo, samo da ispunimo zahteve Brisela. A mi po evropskim standardima smo izgubili posao, 500.000 porodica su prezadužene. I sad je samo pitanje koliko će proevropske stranke uspjeti da prevare lakoverne građane. Da neko pomisli da ima razlika između Tadića i Tome. Ima. Toma kaže da bi samo brže otišao u Evropsku uniju od Tadića. Drugo, imamo iznenađenje. Wikileaks, depeše. Cijela Srbija ima da čita depeše iz američke ambasade da vidi kako deluje peta kolona proevropske i pro-NATO stranke u Srbiji. I zato kažem, sljedeći izbori su referendum. Da li će Srbija opstati kao država ili Srbije neće biti. Jer ukoliko otimaju Kosovo i Metohiju uz saglasnost pete kolone, mi više nećemo imati ni državu. I evo za kraj još jedno pitanje, a tiče se jednog aktualnog događaja koji se pre nekoliko dana odigrao u Skupštini. Nesporno je da Šešelja čeka skupštinsko mesto i vi ste o tome pričali. Međutim, ono što je obeležilo neki dan u Srpskom parlamentu jeste doček od strane poslanika Srpske radikalne stranke, predsjednika Evropskog parlamenta. Šta je zapravo bio cilj tog dočeka? Mnogi kolege iz drugih poslaničkih grupa su se bunile što ste nosili majice sa likom Vojislava Šešelja i što su pevane pesme. Kažu da to ne prinosi ugledu parlamenta. Kako vi to objašnjavate? A to su vas loše informisali. Ja sam bio na vratima pa sam ih kritikovao što i oni nemaju majice sa likom Vojislavog Šešelja. Kako je ko prošao, tako mi je rekao, niste mi dali na vreme. Jedino je jedan rekao, ne bi mogao da obučem, hladno mi je zato što je majica sa kratkim rukavima. To što oni komentarišu, to je druga stvar. Pa htjeli smo sve da podsjetimo na Vojislava Šešelja, na nepravdu koja se sprovodi u Haškom tribunalu prema tom čoveku. Htjeli smo da izrazimo i protest zbog pritisaka koje Evropska unija i ostatak međunarodne zajednice vrši prema Srbiji, da Srbija izvrši samoubilački potez i da, bez obzira na ove priče crvene, žute i zelene linije, oni sad pripremaju deklaraciju, Tadić i kompanija, pripremaju deklaraciju gdje traže od Narodne skupštine da potvrdi sve dogovore koje je Stefanović napravio sa onom gospođom. A radi se o lažnim institucijama nepriznate države, nešto neshvatljivo. Znači, da istaknemo parolu, da Srpska radikalna stranka podsjeća građane da je cela Srbija protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Doduše, oni nas i neće, da budemo iskreni. Oni uvek postavljaju neki uslov da završe neki svoj posao. Inače, većeg lažova od Buzeka nisam video. Imam njegov govor, daću vam kasnije. Prvih 10 minuta što je pričao, to su sve laži. Kako je Srbija na dobrom putu, kako u Srbiji med i mleko, kako smo završili reformu pravosuđa i tako dalje. Drugi deo, pričao je o tome, hvalio se da je video u životu teniski reket i lopticu. Nekad je igrao tenis. Hvali se čovjek da je igrao tenis. I treći deo, govori nam o glavnom gradu Kosova koji se zove Priština. Tako nešto da izjavi neko u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da to ne izazove reakciju
protest poslanika, videli ste, proevropske stranke su sve aplaudirale. A mi smo naravno pevali naše patriotske pesme, svirkali, zabavljali se, jer nismo imali šta da čujemo od onog gospodina koji se hvali da je igrao tenis. Došao u Srbiju da se hvali kako je igrao tenis. Evo, ovim ćemo i da završimo razgovor ovog jutra. Naravno da podsjetimo gledalce koji nas sada prate na ono što je danas aktualno, a to je da nakon što je Haški tribunal pokrenuo treći postupak za nepoštovanje suda, danas je prvo ponovno pojavljivanje doktora Vojislava Šešelja u 3 posle podne.